Many people think that the Black Death was only a disease that once swept through Europe. benshi batekereza ko Black Death ari indwara yigeze guca mu Burayi gusa. But did you know that it also reached Africa, leaving behind severe consequences? Ariko se wari uzi ko yigeze no kugera muri Afurika ikahasiga ingaruka zikomeye cyane? Iyi ndwara yari ifite imbaraga zo kurimbura umuryango wose nibura mu ijoro rimwe gusa. In Europe, it killed more than 60% of the population. Mu Burayi yishe abarenga 30% by'abaturage, bituma imijyi yuzura imirambo, ndetse no mu kanya gato ubukungu buratekema bushiraho. It all began in the year 1347. Byose byatangiye mu mwaka w'1347. Mu mwaka w'1347 ubwato 12 bw'abanyamageneva Genoese bwavuye mu gace ka Kafs, umujyi wari ku nkombe y'inyanja itukura mu Burusiya bwa kera Crimea. Aho niho abanyatataro bari barateye, kandi mu nkambi zawo indwara itangira kwibasira abasirikare b'abanyatataro. Mu gihe bamwe bapfuye, abandi bagerageje gucika bajya mu bwato. The Tatars were people who originated from Mongolia and the Asian steppe, once known as Mongol warriors. Abanyatataro bari abantu bakomokaga mu gace ka Mongolia n'uburasirazuba bwa Asia steppe. Kera bari bazwi nk'ingabo z'abanyamongoli, ariko bagace kabo kera ni muri Turkmenistan, Uzbekistan, Kazakhstan ndetse na Kyrgyzstan. Aho ni muri Asia yo hagati. Those ships went south of Europe, heading to the city of Messina in Italy. But when they reached the shore, the people were shocked. Most of those on the ships were already dead. Ubwo bwato bwagiye mu majyepfo y'u Burayi bugana mu mijyi ya Messina ndetse na Butarian. Ariko ubwo bwageraga ku nkombe, abaturage baratangaye. Abenshi mu bari mu bwato bari bamaze gupfa, abandi bari bafite ibisibe by'amaraso byuzuye umusonga n'ububabare bukabije. Abari baburimo ntibari abasirikare gusa, harimo n'abacuruzi, abacakara ndetse n'abagore n'abana. Bose bari baragerageje guhunga uburwayi. However, what was hidden in the ships was far worse than they thought. Rats and fleas carrying a bacterium called Yersinia pestis, the very one that would wipe out millions of people around the world. Nyamara icyari cyihishe mu bwato cyari kibi cyane kurusha uko babyibwiraga. Imbeba ndetse n'udusazi twari twikoreye agakoko kitwaga Yersinia pestis, ari nako kagombaga kuzatsemba miliyoni nyinshi z'abatuye isi. Ubwo bwato bwahagaze Messina, abaturage bahise birukana abarwayi, ariko byari bitararangira. Imbeba zari zamaze gusimbuka ku butaka, zikwirakwiza indwara mu buryo bwihuse. Mu mezi make gusa indwara yari imaze kugera mu Bufaransa, Espagne n'Ubwongereza, maze ikomeza gusatira isi yose. Ariko ikibabaje kurusha byose nuko abantu benshi icyo gihe batigeze bamenya neza icyayiteye. Bamwe bavugaga ko ari igihano cy'Imana, abandi bagashinja abaturanyi babo kuyizana. None se koko Black Death yaturutse he? Ni gute yageze ku mugabane wose, kandi niki cyatumye itsemba abantu barenga miliyoni 200? The epidemic was caused by a bacterium called Yersinia pestis. It lived in rats and fleas. Icyorezo cyatewe n'agakoko bita Yersinia pestis kagendaga kabaho mu mbeba no mu masazi. Iyi sazi yabaganyuye amaraso y'imbeba irwaye, maze ikajyana ako gakoko yakora ku muntu igiyeho, uwo nawe yahitaga yandura. Iyi ndwara yagaragaraga cyane mu buryo bwa bubonoro plague, indwara ifata udutsi tw'amaraso igatera ibibyimba biremereye. Ariko hari n'ubundi bwoko, pneumonic plague, ifata amatembabuzi igakwirakwira mu mwuka iyo umuntu yitsamuye cyangwa akoroye. Septicemic plague, yinjira mu maraso igatera umuntu gupfira mu masaha make, rimwe na rimwe atarabasha no kubona ibimenyetso. Most researchers say it began in Central Asia, especially in Kyrgyzstan. Abantu benshi bavuga ko yatangiye mu burasirazuba bwo hagati na Aziya, cyane cyane mu gace ka Kyrgyzstan.
ubushakashatsi bwo mu 2022 bwagaragaje amarimbi y'abantu bapfuye bazize Prague mu myaka y'1330. Iyi ndwara yanyuze mu nzira ya Silk Road igera muri Crimea mu Burusiya mu gihe cy'intambara ya Hafi mu mwaka w'1347. The Kaffa War was a major battle in 1346 between the Tatars from Central Asia and the Genoese who controlled the trading post of Kaffa on the Black Sea coast in present-day Ukraine. Intambara ya Hafi ni intambara ikomeye cyane yabaye mu mwaka w'1346 hagati y'abanyatataro uburasirazuba bwa Aziya n'abagenoa bari bafite ikibuga cy'ubucuruzi cya Hafi ku nkombe y'inyanja bita Black Sea ahari mu gihugu cya Ukraine y'ubu. Iyo ntambara yabaye ikomeye kuko abanyatataro bari barafashwe n'uburwayi bwa Black Death. Bavuga ko bajugunye imibiri y'abarwayi ku nkuta z'umujyi wa Hafi kugira ngo banduze ab'imbere, ibintu benshi bafata nk'inkomoko y'ibyiswe biological warfare ya mbere mu mateka. As mentioned earlier, biological warfare means using viruses or diseases in war instead of guns and bullets. Nk'uko tumaze kubivuga haruguru, biological warfare ni ugukoresha virusi cyangwa indwara mu ntambara kurusha gukoresha imbunda n'amasasu. Ubwo bucuruzi bw'abagenoa bahungaga bisubirira i Burayi nibwo baje gufata icyo cyorezo, bituma Black Death ikwirakwira ku mugabane wose, hanyuma yinjira mu Burayi ibinyujije mu mato atwara abacuruzi. Amato yazanye imbeba n'isazi zifite utwo dukoko dutera indwara. Ibimenyetso byayo byari ibihe? Large swellings under the armpits, on the stomach or on the neck. Ibibyimba biba munsi y'ukuboko, ku nda cyangwa ku ijosi. Ndetse kandi ikindi yari ubushyuhe bwinshi, imbeho n'umunaniro ukabije. Bitari ibyo gusa, kugira amaraso make, kubabara mu misokoro ndetse no gucika intege. Abarwayi bwoko bwa pneumonia baritsamuraga bagakorora amaraso. Umuntu yajyaga gupfa mu masaha make atabasha no kugaragaza ibindi bimenyetso. Ni naho izina Black Death ryaturutse. Ibibyimba byajyaga guhindura umukara cyangwa umutuku mwinshi. Mu gihe gito kuva mu mwaka w'1347 kugeza mu mwaka w'1361 Uburayi bwose bwari bumaze kugerwaho n'icyorezo. N'abantu bangahe bishwe n'iki cyorezo? Researchers estimate between 75 and 200 million people died worldwide. Abashakashatsi bemeza ko hagati ya miliyoni 75 na 200 bapfuye ku isi yose. Mu Burayi honyine hapfuye hagati ya miliyoni 25 na miliyoni 30 z'abaturage. Ni abantu benshi cyane, hafi kimwe cya kabiri cy'abari bahatuye icyo gihe, uko abantu babifashe. Some believed it was God's punishment and whipped themselves, flagellants, seeking forgiveness. Bamwe bavuga ko ari igihano cy'Imana, bakajya kwikubita imitwaro basaba imbabazi. Abandi bashinjaga abanyamahanga n'amadini make nk'abayahudi ko aribo bagiye mu nzu z'abantu bakaroha amazi y'uburozi. Ibi byateje jenoside y'abayahudi mu mijyi myinshi yo mu Burayi. Others, lacking scientific explanations, thought it was bad air or demons. Abari bataragira ibisobanuro bya siyanse bahitaga bumva ari umwuka mubi cyangwa amadayimoni. Umubare muke w'abakozi watumye abacakara n'abakene basaba umushahara mwinshi, bituma systeme ya federal system icika. Federal system yari systeme yo gukoresha abacakara maze ukabahemba make cyane bishoboka. Ubukungu bwaraguye ariko byafunguye inzira nshya z'iterambere. Byarangiye gute? Mu mwaka w'1351 indwara yatangiye gucika buhoro buhoro. Habayeho quarantine, ari byo bita gushyira mu kato abarwayi guhera icyo gihe. Abarwayi kubera icyo gihe icyorezo cyari kibi. Nibura amato yahagaze mu byambu iminsi 40. Bamwe barokotse bagize ubudahangarwa bukomeye, immunity. Isuku y'abantu yagiye yiyongera gahoro gahoro. Nubwo nyuma haje andi mato y'iyi Prague
nta n'imwe yongeye kugira ingaruka zikomeye nk'izo mu kinyejana cya 14. Ubusobanuro ku isi y'ubu: agakoko Yersinia pestis karacyabaho muri bimwe mu bice bya Afurika, Aziya na Amerika y'Amajyaruguru, ariko ubu dufite antibiotics zishobora gukiza umuntu igihe afashwe hakiri kare. Black Death ni kimwe mu bice bikomeye kandi bibi cyane mu mateka y'abantu. Yasize imiryango ikennye, imijyi irimbutse n'ubwoba bugaragara hose, ariko kandi yatumye isi ihindura sisiteme nshya z'ubutegetsi, ubukungu bushya n'ibihe bishya by'ubwenge byiswe Renaissance. Nubwo yishe miliyoni nyinshi, yatumye abantu basobanukirwa ko guhangana n'indwara bisaba ubumenyi, ubufatanye n'ubuvuzi. Niyo mpamvu uyu munsi mu Burayi usanga bafata iya mbere mu gukemura ibibazo bijyanye n'icyorezo, kuko amasomo bakuye muri Black Death yababereye nk'amaso mashya yo kureba isi. Igihe cyose hagaragaye indwara nshya, haba hari uburyo bwihuse bwo gusuzuma, gukumira no gusangira amakuru. Black Death yabaye kimwe mu bintu byabaje cyane Uburayi, ikica miliyoni z'abantu, igahindura n'imibereho, ubukungu n'imyumvire y'abantu. Ariko ibi si byo byonyine byababaje, hari ikindi kintu kibabaje, ni uko njye nawe tutazongera guhura. Kora subscribe, utange like ndetse na share kugira ngo ubutaha tuzongere duhure, tuganire kandi twige byinshi hamwe mu mateka y'isi n'ibyago byayo. Yarigeze, turabashimiye.